Hello blog, good morning. The finally là khai thia. Mình ta là đang đi với slide là đi chị thân tay ngồi gì mình ta nghĩ bật thế blog chăm pha bật thế phải là đã bị phải em là proud chứ mình ta là đi thân tay chứ thằng bom non xí đó. Thế là cái bật thế cái lòng cũng đếm chợt ra cả phần sắp rồi vậy. Das bayam. Tuturo là đi bot lang da cái bật thế cái lòng cũng ní. Sementara pelongan lagi dica dengan akan berpikir. Pelong mentang ala di sabar, malai dica namar menin ngetidur ram, baca mi orang bandi cayung, kadang adi cayung dengan di da kopi tanpa mentang ada kambal lagi. Sebaro ngandi da cadut, kiti ram cadut mon itu cabot kiset ni selaca, atu cangan di. Tentang ngandi na video nganon company dit ngapat edit do vlog mengasun menin mat ngelatih aku lagi baca ngapat edit dah tentang ada bisa ngan edit tu vlog ngan studio vlog zaman tak ngiro nang bon kamba vlog vlog mentah lah ada posting mentang amun pancna away video don kamban chana video ban upload atu tag video channel bali em nomor ngadon kamban pendap cis $4 malah dadap $4 ada don kabisakan pe hameng nyongan baita ngadon kamban tab video mentang ngandek dengan shoot away video dan ada shoot video dengan ceja-ceja dan ke special mentasnya sepangatarungan penipi mah. Any day chia ra tengah pelok, apa pertanyaan any chia ra tengah sangat ibru lada kidon, data sangat ibru pelok kin le ayu gani bisa, away un le ayu un bam gani bisa, un bam upurut kaya gani bisa, away un tenjan gani bisa, so away un boy gani bisa, habang ngan use chip na kum tahun berkata un bo, so away pelok un invest gani bisa, un invest a stock market, ula aban yo profit ro, ula aban loss ro, tangpa un yo tangpa chua ban invest ga bisa research so we blog invest ga ni bisa mutual fund bali invest mala ulatin lada invest ga bisa mutual fund da ani mutual fund kana return ba yo return ayu bol lada invest ye ja ta ani bisa yang kan kamai bisa kumno au ani bisa invest mutual fund da ani hi bisa kan kamai bisa yo the blog finally ngal ada sudah video te edit do ngal ada edit tementa ani video ngan upload lada ada export dengan simpan cukup aku menkumta ban export dengan ini video dan ada export video ngan sa upload video YouTube channel jonga temen-temen perlu ngamut ban cetja deja ngan cet dengan ngapani re gumnu macet ada piku aku minta ngan penipi dan sa komen di video jonga apa minta ngan cetja depde ngan bam mega jasni depde ngan let charging teri. Develop finally ngala ceja cejor da ija jor banga cet langa penipit ini de jor pulgobi barija de blok ini de ijasni bangan bam mentasni teladal adep topil adip mental ade ciwaje dengan sale charging tray da sawi blok atu video banga sun menin ngala upload daga ta video hadi YouTube channel jonga depan live re sau live ho atu video kan live sampai ya ada video sa share sa subscribe ya channel jongaro yang mentangan bam no ya di jasni dengan le charging tray vlog mentala ade chiyo je sanpo ngamut ban le charging tray mentah ngiro ngan try ban si aska order nomor aska order dan produk ade chi jalan ka kalau ci order ladang ayo dengan yo sisan nengka kumtai ladang ayo aska order dari ci jalan dan ladang ayo ci jar ci sini ci dia wala ban mai yo jar plus incentive orang ngin yo mod ladang ngacim ci jar order apo ci dia dengan yo ci jar extra plus ladang atresan so gonta dengan yo ruspa total ladang calculate em ci dia wala ban yo do kayan ruspa ladang le ada order mod yo sni yo hajar order ladang yo dengan ngan dei tengin sai temo
vlog mentah lah ada cut view aja file nya dengan apa ya mentah bam jano ani di video jangan pukul no ini vlog hang nih bye bye